Psixoloq Bəhruz Zamalla psixologiya tarixinə yön verən şəxsləri seçəcəyik. Xatırladım ki, ancaq psixoloqlar deyil, ümumiyyətlə psixologiya tarixinə yön verən insanlardır. Başlayaq? Başlayaq. Arthur Schopenhauer yoxsa William James? William James. William James. William James yoxsa Albert Bandura? William James. William James yoxsa Elizabeth Loftus? William James. William James. William James yoxsa John Watson? William James. William James yoxsa Vygotsky? Vygotsky Rus psixoterapiyasında, yəni sözünü demiş adam. William James. Allah. William James yoxsa Erik Erikson? William James. William James yoxsa Carl Rogers? William James. William James yoxsa Abraham Maslow? Maslow. Maslow. Abraham Maslow yoxsa Jean Piaget? Maslow. Abraham Maslow yoxsa Ivan Pavlov? Maslow. Maslow. Abraham Maslow yoxsa Erich Fromm? Maslow. Maslow yoxsa Rollo May? Rollo May. Rollo May. Rollo May yoxsa Viktor Frankl? Viktor Frankl. Viktor Frankl yoxsa Sigmund Freud? Frankl. Frankl. Frankl əlbəttə. Frankl yoxsa Alfred Adler? Frankl. Və son sual. Frankl yoxsa Carl Gustav Jung? Jung. Jung. Onda bir dənə də bonus sual. Carl Gustav Jung yoxsa Bəhruz Zamal? Bəhruz Zamal.